Bismillahirrahmanirrahim. Imam Haramain gebuat ba abuna Muhammad Al-Juwaini. Muhammad Al-Juwaini tahu relom. So ingat Abi Bakar Kufal Al-Marwazi. Abi Bakar Kufal Al-Marwazi tahu re Abu Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi tahu re Ibnu Surid. Ibnu Surid tahu re Abi Sa'id An-Namati. Abi Sa'id An-Namati tahu re Al-Muzanni. Al-Muzanni tahu re Imam Syafi'i. Yang dia ke mazhab lain murid Syafi'i Imam Hanbal. Imam Syafi'i tahu re Imam Malik. Imam Malik tahu re Nafi'. Nafi' tahu re Ibnu Umar. Ibnu Umar tahu re yang tanya berat. Kalau gebuh makna bagaimana makna ayat? Karena tunjuk li Rasulullah. Kiban makna hadis, tunjuk li sahabat. Ingat bagaimana terus nyan dia batai tabuat ini halim tu kaki. Ijik wajib tabun mazhab baik salah. Ayat Quran lekrek, hadis lekrek. Ka Syafi'i agam tanya agam. Hana payah li bermazhab. Kamu teuh kafu hadis di Imam Syafi'i di Imam Bukhari donanya nagurena 1080 guraya. Najiat hadis nalang dadan nama tuh ribaya. Gesaring mentemung tuh ribaya. Gesaring lam yang jiat ke ke hadis ke sahih Bukhari 7.800 atau nanya lafaz yang mula-ulang lam. Sabuh lafaznya tu berlebuh hadis kira. Tapi daunnya nu pegang ilun ahli ilun tentang hadis sanad dan matan. Kiban makna hadis ilun bermazhab mantap. Syafi'i dan jeduk leji agadi ilun mazhab mantap. Karena alim Imam Bukhari bak murid Imam Syafi'i tentang hadis dan fiqh. Ujian fiqh Imam Syafi'i Bukhari, fiqh Syafi'i. Salah sabah getanya ruh langgure buno naruh Ibnu Umar nebuat ba Rasulullah Ibnu Umar nu sampurna kana dronin ba sahabat-sahabat yang lain. Sabah wate Ibnu Umar nekeul li Rasulullah salam Jibril ke gata Ibnu Umar. Sepot salam Jibril ne pegah li Rasulullah ke gata Ibnu Umar. Rasnya selama gat Jibril sampai nak jabak kita selama nak kata tanah tasmang tahajud dia nyan dia Umar handli ketinggai itu tasmang tahajud nyan napur le berkat ilmu semang tahajud nyamban berkat ilmu Ibnu Umar mulai Imam Malik mujtahid yang besar 18 yang lawan peut Imam Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i Imam Hambal terus pada katanya jinu nian Ibnu Umar hantam nu tingali tu semang tahajud nian ban berkat do ilmu dunia nian jadi menyota buat kitab hidayah kitab kuningnya mutah gurai tengah truk ke Rasulullah mutah halai salah kan katanya tabrik lagi makna do tu Tuhan menyajiat dengan nadru akrek kan teman bunuh tafsir Indonesia pada krek tajam doh ni terjemah laju buah ubi berarti ubi kelapa bi kasih kelapa kasih liu tadi kira aku tanya urung bulut dia menang tafsir Quran hadis jauh ada yang sasilah ahli gure halim tukar baik ragu tu nah dia hadis dua krek kasami agam dua tanya agam beraga sepuatan dia tu kasami agam tanya agam di Syafi'i umur 7 tahun gajian nafai Quran tapi kan Quran lengkap set
Katanya nacit ni no na urang fai Quran lebih sabangan Quran lang kaset. Puan mana weh hana tu puan mana afiat. Weh hana mau bungkuk hana tu puan mana lam. Imam Syafi'i orang Arab. Ahli sastra, gedemung bahasa geputun Quran dan hadis atas lidah Quraisy. Ganya bahasa Quraisynya gampung je betul. Karena kaidah bahasa mutukar. Nanti bahasa Rasulullah membahasa di nawanya. Membahasa Aceh katanya. Ilun tinggal masa belum ke masa ini lu tak tahu ada bahasa. Buh cilun mari ngandro ni bahasa Aceh. Haba ke nurun Tuhan. Jadi membahasa ini kada puala zaman mana cit. Buh cilum coba mari ngebahasa Aceh ke Badron. Dapo dalim getanyo tamu ring. Pun apa habak ketua? Mbak Tengku Petua. Getanyo takkan tamu lising singo. Nyo tamu ring ni lah. Yang bapak ni dona dia menyemenan so yang jak bak paswat bahlun jak keun pak Petua. Jak pak aswat. Nyawalong jak bak kan tule. Yang idona dapo dalim mak debat dona benar. Nebuh lang beledi. Yang satu puas bahasa lupa anaknya. Ya? Nah? Pasal berat. Nah, puana. Yang bahasa katanya bahasa nek katanya nyamanan bahasa ke. Kabeh kata. Nyat bud elun tuat yang mentang bahasanya. Abeh kata nyen kemenan bahasa Rasulullah, ujiat maurang bahasa Rasulullah kita dengar ayat Quran dengar hadis. Ahli sastra dia ke mana dia? Yang di Imam Syafi'i yang gafai Quran dia bahasanya lah ngampung-ngampung je sudah. Dia mahir tak makna Quran. 10 tahun dia gafai Quran hadis dia makna kan dia kan Quran lah kaset. Dia tafsir tafsirnya lagi Quran lah kaset mesti kira huruf hanya tu puak makna. Tafsir. Dia Syafi'i 10 tahun dalam buat baik Imam Malik tajuk gafai kitab Muwatta baru nak buat baik Imam Malik. Gote kerja buat baik Imam Malik 8 malam datu unta siuro siga tamat malam siga tamat siuro siga tamat malam siga tamat. Nyandu gafai Quran gafai hadis gafai Quran hadis hanya wena dumpu dia gafai tapi ngunan dia ditanya mana. Nah dia tak ke Quran tapi yang ke hana makna bak tanya lagi Quran lang kaset. Tak cumanya lagi tak cuma bak kaset hanya tengok je buat kaset. Yang ke ban takfir masjid ni bak terpegah takfir Imam Syafi'i jeban. Hai terpegahnya ke mujtahid mutlak jamban gurau katanya yang pegat mazhab. Ya. Bak tak tampangkan lum takfir berarti lagi Syafi'i Syafi'i takfir. Jadi nyamban putupat makna nyudan setia sahabat setia ulama nyuduk 15 abad mantang tak temengkalon masa nabi lain abih nabi abih agama tapi dengan setia sahabat setia ulama awal nyom bantu agama kepada tanya jinu ijit ilmu yang didayahnya punya ahli salsilah mutah gurau tu ke Rasulullah mutah. Ya, kadang-kadang di sebahagian nian urangnya teororean najak bak gurau.
Tapi yang dia tanya buh di kampung nak buat Quran, buh tak buat dia ya. Ente royak mana hojak bak gure. Ya. Nah kunjung mengunjung gure. Tapi yang kan ilmu Allah. Nan tetu bak urau kejak bak gure. Ka gure ke siahok je atau si punyan. Najak bak gure. Hai dosa nganya to. Ka di Inggris ini, orang Yahudi. Nang kejak bak gure ate ke urang. Boya kita nyo. Ilmu buh di kampung, batak al tinggi terus tu langit yang perlu alih batu cukup terharna tercaut terhormat. Bet tajak bangga lung ke jarang tat ngang gajah mun Quran yang dia ke purno kelung ri jamun. Ya. Nya hanji al-hiba kita nya purno kene ahliba. Tetap terhormat. Kan nengku. Ya, bet kan yang dia tu kitab kamu tu jarang tat tanya. Nya punya tarik al-hiba ganyan. Hanji tu di. Tapi hanya tekun hana tu manfaat ilmu. Ya. Bet tapi ke gure alibannya ndak gure alibannya modal alibannya jit tekan Quran jit tekan kitab segala-gala jit katanya ndak gurenya penuh kehormatan ya. Jadi nyamban katanya buat di daya ilmu yang tabiatnya begot tak jaga gebi berkat ya Allah maka bakti ulun tuan nyan kali terbanyak menyamanan so yang na rencana cok tariqah yasin karena ijazah insyaallah ya. Tapi nyan tariqah yasin lebih laki nyan hana ken hana ahli salah baklun hana lupa kadang-kadang na singah gore yang na punya ahli sasilah ke tariqah samadiyah mentahlil alhamdulillah bet diten pa lina pegah baklun hana kan hana ba orang lain mungkin na tengah kadang ba orang lain hana di Aceh na di Mesir kadang pat tentu ya. Jadi bila drone nak cok tariqat yasin karena ijazah untuk jid na beramal ya. Mungkin nyan buat buku dak buat Abu Lancang Sangna kenan dak tariqat yasin ya yang kena matang laki cara baca caranya laki buat Abu Lancang hana payah cok di payah pasti di ya kenan Abu Lancang baru cek kopi cara-cara insyaallah benar. Jadi bakti ulun tuan tak pada ingin lihat terpegah karena ruh menyan kadir tabab ahli salsilah tarikat ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma astajib du'aana washfi mardana warham amwatana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijaddina walijaddatina wali ustadzina wali qarabatina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.